Pozdrav drugari, dobrodošli u 78. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da objasnimo metod parseFloat. Naime, šta on radi? Pa on analizira vrednost koja se nalazi u zagradi i vraća broj. Evo ovdje imam jedan demo program gdje sam napravio jednostavnu kalkulaciju. Vidite kako to izgleda. Evo ga ovdje. Dakle, imamo dva input polja u koja treba da unesemo neke brojeve i da izračuna, odnosno da izvrši neku matematičku operaciju. Pa, hajde brzo da prođemo kroz kod. Ovo smo sve već ranije prošli. Dakle, imamo dva input polja, dali smo mu ID broj 1 i broj 2 i imamo jedno dugme gdje smo pozvali event onClick i funkciju izračunaj. Zatim u script tagovima pozivamo funkciju izračunaj, pa smo definisali jednu varijablu x i kažemo u dokumentu uzmi element pod ID broj 1 i uzmi mi njenu vrednost. I isto to smo uradili i sa ovim drugim ID broj 2. Dakle, uzeli smo element pod ID broj 2 i njegovu vrednost. I na kraju pozivamo alert, odnosno pop-up, znači neka matematička funkcija. Pa, konkretno, ovdje treba da se oduzme vrednost x od vrednosti y, pa ako ukucamo nešto, vidite da radi. Ako ovdje stavimo množenje, očekujemo da radi. Tako, ako stavimo deljenje, opet očekujemo da radi. Ali šta će se desiti ako stavimo sabiranje? Dakle, želimo da nam se sabere 6 i 6. Zanimljivo, on će nam izbaciti 66. Dakle, nije prepoznao da želimo da saberemo dva broja, već je on to konvertovao kao stringove i jednostavno spojio 6 i 6. Pa, upravo sada dolazi ta parseFloat metoda u pomoć koja može da nam reši taj problem. Pa ćemo da kažemo da mi sve ovo konvertuje u broj trebalo bi ovako da stoji, jel? I isto to uradimo i ovdje. Ne parseInt, nego parseFloat. Bože, nešto mi je usporen računar, ne znam šta mu je. Neki update radi u pozadini. I sada kada osvežimo, samo da se makne, vidite da dobijamo evo vidite, to je to. Dakle, to je ta metoda
parse float, dakle analizira vrednost koja se nalazi